Medical. Fela Makafu is on and I just friend. Fela. Monkanjan say, Ubini, no man as soon to say, a man in Pipe Community. Hey, God, the name come ever. Then, so Ghana, all the African countries, Nigeria, baby Biara, na opesa wo shepo niema, na ye wadwendwene, so watoka bisifi, na opesa wo shepo, nanso unya daje, unya time, anase wo shipping company no emfa oniema ne kontem. Bomadinya, ne fa wo phone no, ene de nimdia dosu o, entifa phone no, ko Play Store, na download o ShipGo. Wow, ShipGo for ba fa oniema no, e de akọ ashepo baby biara ode car no ana wade no echo wode be kwa ma. In fact, ShipGo charges no so eda form na niji sama wo mne se se baby a woniama na dru baby a echo ShipGo ubetimi attrack wo mo ama wahunu sede akwakosie bia enya afe na meniama ne wei ShipGo abama sabie buru sabie nyado yeni akonfo nso ye hu download ShipGo on your phone na omefa oniema no enkoma ShipGo yedamase. The nation prison ye okotompumpunyina medan yanya more than chemde me honsam tram ko supreme. The only confirm is through corona. Confirm is nose mask. Which rese me nanso ba na physical me no de besie ni. Medical culture say channel we nkwa ne channel a ye ma wasresem ne ama ofutusem ya ma onyansasem ne nyamiasem na de ato kotodwem. All angles, all channels ye pese ewiase nyina etienka enti ene ye yasa fatu ye ho so ne se ye betie afutusem awie ye bere enipa enhunu de wonya ne ho ebere we mu enipa entimi enya fapimbi enyina so ebisi ye kɔ anase ye ba kamia kwaye se yegidie yasa enu nti de ya fatu ye ho so ne se ye bebo apin enipa bi wona wonim de wona enim de na ye no onbetoto adwene afa ye Kristo som a ye som ho ye nyame a ye di na chie no ye de saa ade no ababa betutu ye nyina ye nim na ye nyina ye hunu ba bi a ye kɔ se ye kɔ ana ye ba na se ye wiase awie ye nso a ye hunu afri ye difo no ho ene mene ye papa baako a ono nso so adoma hye ne ma me de bia ya na me kase Yesu kan se mbi o se mere ne bekwa awie a obehwi adom no gu nkokwa so ti onipa bi won manhwe a wo huna wo beto ne twede nenso na adom atini mu no wodi agora akankan wasefo ya bo apia ye papa baako a adom ahye ne ma awie ye bere mu ono nso so ede ne mpaebo ediga na achi etaga na achi sede be ya yare ekodiawu a ekutia ye no asojafo edi animu no oka ho bi papa me chiawo na ho tse ede nyame ase entantem so me pacho udi ankasa de sei Medi ankasa edam so ye otna akoto wan otna akoto me ka so okọ otna akoto OTHNIEL. Okay me pacho enye okot akoto eye otna why Mr. Momo amo most of times publicly no am fully be setting abandoned and I'm the public and I do public I don't abandoned jina danger me first said you know na me reback because na me scammer now yes I'm quite for some satire I'm very sure said to what browse the pen my browser pa because will be a bad boy pa my bad boy pa and nyame de nsa kan we do at the point of death. Wow. Me free me na move there bi apasa na eje me no head say ma me sure about na eno no yare ne bo won na ma oni beda ho ana say obi wo hono a o se nyame frɛ no onam ana agrada atisi ne so obi frɛ no o se onyane da esum o de no obi ana wo ye game boy wo ye scammer sika wo ho I believe say wo nya sika o me nya sika wo da cars ne man to but nya sika wo nya sika because na me keka ko deep na wo keka ko deep ejaba ne se na ofrɛ ne timi ba wo so sa ye kwa nse na ese twasem koye me summarize na twasem koye amamere bi di ma me conform but edu point bi a imagine say baby make kako no me go deep na so ma me thickness for Pentecost thickness nti no mun say ese me twa akire baby make kako no e bi koye mujasem
nti ne etwasem koye amamre man confirm but me marry me koye nti one day more anwumre Saturday no friend say my marry be me jai na mamre na esem be man be ya urukumi nti ade chi Sunday no papa na me confirm na say na me go to no painful ani na am part o mama almost be 2 hours na me bunkuto bia confirm hwe bani nti be wi achi na so di to na say Wednesday esem be ye from Wednesday no odwane nyoma okeka no that time so makọ form am nyoma nyina e basa nti me friends bi na me no so after no start o nyam so na me bon ho kire no so na me nsu o me de mo bekọ mso fanyi na mso fanyi ni so agye din pa o man ni e na e be fan so eje no Jimmy o saka de kire me say calling them so wow nkoye pro so fanyi ni na na me say dia ha me nko no na e be fan so dia e say ono a chi na e say odie na say start fraud ukuni papen me nkuni papen wow baby dure na fina beka se ekodi bitina ohone de deep no e kire se na se afi na nanka wo be kuni pa na yeah I got na etwa se mkoye nyoma bi na afina sikane nyoma ni ba mo at that time no it's adwin tutu se mama prayerful from the scratch and benyin and be mama not even a single night beka se wadada enti eye enamfo na edurura mu anase na eyade a na wa wope mi anga sa no se obitim ka se enamfo na se me no danfo bi anse me danfo anse wo da yeah am se wa na wo se go me through at the age of 11 years ede na uhunu ye ma wo soro ye okun se me no me ni meka se me fimi kwara be me ni age mate nya agroda okay amom nom ja gonya empanyfo na ni empanyfo ne na ha nti obi am do machi abia ko free mama na ko free na me da underground okay between na ma omo me ya ma me kan ma yes okay the update kwa mama me na me nya kwa nim se mas kamida sa na unya ska no wo ska me ye na unya ska kakra no eno no na wo fa ska ne mafie mo mu hu me obi a me din but okay oba be ma me nim se ne manyina me na me hag but me pia me din okay ti me yem bibia me ye no anda man kwa nim se bia get to a point say be num sa but na me nyina me ye am kofi am living normal life a hu se me sa nyama wow awusuafo medical culture say dwumadi eye afutu sem ye bie prono ato ha ma onipa bia wo afutu sem se opese wo de magana ne wiaseman obetimi afre ye telephone number na egu screen ne so no ebia wasem bia wafam ebia de wo fam no ebe hye obi nkran ebia ade bi da wakoma so a opese wo kama nipa enso efa so esakire free won apambo ne bi ho obi fam amwa no akonya no na aba no obetimi afre ye telephone number no na onso so wo futu sem a wo edema wiase no ye de afa okonfo colleague vlog yi so na ewiase nyina ate onso onum asem subscribe to the channel okonfo colleague vlog opese wo ye guy na wonye nikia e wo so subscribe one subscribe a wonye guy prophet enti sese nyame ede ne nsa account what ya sorry yeah mo so ewa hefa ewa akra la pass na mene omie no be ya dwene sese yare ekodi awu a aba besensen wiemu na nyame ede ne nsa kan we eba ye ede na adifo a monso mo ho moye aboa weda se nyankopon nchira if say yare ba me nkasa amom ni mo abochire US ni the country papa say why din secret woman say difo bia ni de rade de ama no okay ena un say ba bia esumo no han tena ho na ba bia han won se tunsun tena ho it most at times ana omo a make say omo fame omo din omo ni me hu omo say hwe de omo beye but ade say hu ni say answer na ere bebe correct because I don't can share me na e tro na me ka kire o ena aban so ere nkire me ade am nyemfa mani pa na e tro a kire but secret o mi say eneni pa nkasa no ye mu ade wow one eneni pa nkasa no ye mu nyame wow na de toso tere emu nyame difo ade e say ohun say
obu bo soro no bo asase a muhu se otaso ti ase e he den o ni D4 okrepa and answer na sade be ba na ya homa make say Lucifer na gina dia form nyina mu okay no this aya de ni ba na bibi ntimi nsi asase so abekwa egya no ni mu na so mu ye meeting na egya wo ho oh se unse nipa so odin ene ya me nkofo a nipa mu o mu nti na yare na ba wow ena Lucifer make say odi mutintiman na odi na gina dia afa nipa bi mu no nam social media TV station e kan nshema ensem fata ebi nam different TV station social media e ka say yare ba difobia no na difobia kan no ade ntina e bia oil cream ne dia keka ho nya dia de no ade ntina dem fan sa corona no that is it but when say Aaron ni Moses answer the person obese o man no mo o kire de Moses ne o monya obetima gi no crofo beautiful yeah di yare we no de be me ka say it depends D4 a utishen na ase the D4 na utishen na ase na capture D4 dia na mo amandwi but sa D4 say high 2 million dia adwuma dia na wasi cross and D4 adwuma say levels okay obiane na ho ode wo D4 but o apprentice o ye kwara sa ye wadi for my apprentice o ye wadi for me apprentice o me kwara o e duru amanie bi say duru ha bi say ma e ko pe D4 me pen 40 seconds okay yeah ma beto ye ne so ya hwe de agya ne kan ya de abo am wow eti prophet na che se ye ba wo na ase ana se aban no e ba wo na ase obetimi aboa betimi aboa bat boa na me boa no ele gina agya na obo so no bo asase ena agya na o kire me se menye fa manyame ma no e ya ade a me ye de ma wa sa de ko bi ntimi nkan sa permission na rade de ama me se menye fa manipa enye bambo enfa mo mo se ne yare ye no ebi nyom na rada kire me sa ade enti wanya corona na duro menya na duro ba menya ade a me ya enye aduro tini direction from God am ye de ma wa sa yare ne bi ntimi nkan na de wadi kenya bi nso de wadi kanya bi nyare ma me ho kwan se me san yare se bi ba ma wonya bi mom yes okay de wanya bi no oba ma na rare ma me ho kwan se me san yare ya de a na metima asa okay na me ma me kwan ya metimi ye but de ode ma me obi onya bi na on pese yare ni bi e benya no ena ade a ese nipa bia hye nso ana ogidi ni hye nso se ebra ya duru mi e hour of covenant wow se obi timi ka se yare Yesu moja ni nti ebi nyame ya je di me ntwa no prophet me maame bi a asojafo e kire no no nhye nose mask a ye ka sa de no nhye e no se ono de na sole a wokọ ne sofo aka che ne se omusum asafo awrade na moja ni nti corona ntimi nya no de nti ono de omfa nose mask ho e na omfa sanitizer ho why nyame nipa no edom hye wase yi ubetu safo no se mo bi anyusu nose mask me okay me personally dear me no say I dey say any protection bia free government amadia I see that there's no need for that okay and now the mechanic say obia ni ndidi ode wo man ni okay obia so ni sunsuma ode na ni pa ni sunsuma like how you chase wow yes I say question sunsum na sunsum na ko say mu edu okay make us me card bi say e do bre hour of covenant this era no enye moja na sem enye grace asem a covenant the indian guys are there moja na wo kan ho asem no atwam aye na adwuma da wow yes o se egbo ni nti no bewu baji ye kwa se ni ye be de nyankwa ti moja na akrito fund na moja na atwam aye na adwuma long time ago wow that was then na Jesus bass as you be sacrifice the mai enti prophet mi ntwa no na ne ye bompa ye ka se Yesu moja nka wanim no saa moja no enye adwuma bi man saa would deviate na je say hu hia say ye be bompa kura ka se Yesu moja nka wanim moja no specific ade ye moja ye mfa nka bonsam ni ye mfa nka beye ni na Christopher ya gbo wrong prayers wrong prayers on say it depend on spiritual father better too ni nyamu ntia erade be ma wow moja ye mfa nka banfo ani e mfa nka satan ni ba moja na ya de ba be aye say obi occult kingdom ajaze na onjo omuko meeting a okum nipa the power sana ye Christopher moja no ya so de untimi nkum nipa but o jo be say o kire ade Yesu kire ade bi say den nu moja ne honam na nipa be say de ne be ma ne onya nkaye o mama dem cho so ate ase Matias ndi ye moja na ye moja na de ka benfo ni e si ye no
Oh. Ajazie. Me ti wasem na say na say moja na ye nom no e say moja de hin moja nsusu de ode be me ya nom no ni ho Ma me nkyere wade e wo ho pa sa any communion one okay we do the black bank of heaven we do heaven what I think is from first service second to seventh heaven no we do heaven back kwa sa ko ha bank no yes moja na ta ho say yes do communion one any communion one do per se always bia no nya sa moja na ma ye power kwa yo sunshuma dia udinfo na otishen nas no obekire di seye but don't say Christopher so ye no once a month oh yeah and once a month so do ye mojan krampon so hu se bebre wo because nipa na o hira communion one no hira anum de nso sunshuma be kura no say church elders na edifo bebe be bru nsanfo wow in this udibi shedifo bi na so no bekire o say every week bia na okra da bia so every time say yen say can same say yen say na no onuma ben manifest ben initiate spiritually edo wow this obi ka say moja ni njem de home wa o bomb wrong prayer moja na ile djuma da twem abusuafo prophet akasa abandenden ene ene na twetwe nkomo o se moja na ye sori a mede yesu moja kan wani mede yesu moja kan wani mu no ye fake ye nim de ye ka moja no abeye na adwuma wie ebe wugye ye na wie na adwuma woni wa wie woni ya wie moja bia ni ho biem se ye de kan bon samonim subscribe to this channel na pay for tusem eto abrabo so okonfo colleague vlog konfo colleague vlog yeguso a ye ne prophet twetwe nkomo awiye bere ye hia futusem me no mienu ye hia nkranhyesem abambu aba prophet ade ne nso ano ka nso ano a Yesu ka sembi so omo gi edini die no e ma omo tumi se ombe Nyankopon ba ndi hunse ye wasasi su nyanya nyina na Nyankopon ba onze yare ne ba bebre na eji awre ho bo ajojo ye esu gu awrade so abusa ho se so obia na Nyankopon ba na ndabe Nyankopon ba ya lenti mbetena wo so entimi ma prophet o se omo gi edini die no e ma omo tumi se ombe Nyankopon ba professor yale akun so for panyin bi o US na se na person chiro se ade obege se o ti ase na hu se enyo obi obo din Jesus be na so for na se wo ma no mo ye Christopher mu wu ye no o mo mfra rade obege se ti me kotu se omo mu di edin di ye no omo mu tumi so be Nyankopon ndi we Nyankopon ba o tumi eno ye fre nsano no sa nsano ni eni tumi eni adoma chede a awurade de ma Solomon dem just what you say science channel ye the mawa e le to mama so the to ketere ma so e be din say spirit bi be say o de yare abeto so enti prophet say memfa ne say ensuano yi eda so tumi no nyame de ama na wan hye nose mask na wo kotwa hia ba bi a corona fo wa prophet wo benya bia na aminga say me jiro sa nose mask asema okay e say me this because penyin o man makata say obi an hye nose mask but enye se ru aba se obi an hye nose mask enye hwe sanitizer enye hwe adia eze ohun se yare no spirit na de yare ni ma nose mask it protect you from that spirit adia ohian se winya nswano tumi fu ejan nsem sa nswano no eda o mama so na eda o so eno na yare no spirit ntimi ma won chen wow ndi yare nye kan yare enye yare bia keko spirit ahunbone a Lucifer na gina je twa fa sa ahunmu na me di ta dwumadie no ndi so obi a ye beyond and ya ameka se obro Lucifer ahun so a e be den se sa yare no betumanya prophet na samitie de wo kan ya sese ya yama ye hunu se yare yi enye honam ni yare enye yare ye hunu tra eye hunhum yare na prophet mo anyame asom ano ana se mama mutumi ana mo ye nso ano yi prophet adana ne mu ntimu up na mo nya bibi na yare mfiri ho kra aminga ase me fa nchiro video ye obi be commented matter me chira wade me yiwa eno de obi a na dwenchire yiwa no on se enye obi a na eji religion edi say these days to come no bia amount for cassette religion like Christo tuma say person na abeye adia elimanya me wo mu no atofom dentia adikanfo na gunya no koponi maso adikanfo na dinya me hwabo nti people nowadays who say
because a prophet na even boy up come a young crowd say me grandpa you say o mpe bra bia mo pɛ dwuma bia o pɛ dwuma bi no aka basa but omo bu say nyame ti ase di for ti ase me mean say oba manima ela me chim ka de kire o me kire wa de am waye I beg den say that spirit ne Lucifer na gina de na omo di corona ba no bit me twa fa wo nti nipa bia o ti asase so na me kan say hour of covenant o ti asase say I say o pre covenant te kire akwa they say we say esum adum oman no esum adum wi ase he say e make us esum adum wi ase ana say e wi ase first na wi ase wo han mu say wi ase ni han mu du enti ohu ni say wi ase ko na wi ya na oh ye wa wi yo e wa wi ni ye wa wi enti am just say ebre ye duru our covenant enye grace asem grace na ye da djuma ko enye moja asem ni moja no aye djuma ko say awa ni o me our covenant oni awrade ni apama be din say nso anu nsa beka bio wow so oni awrade ni nu ni apama sa si na meka nso anu be din say nsa beka bi end time dey wo enu mu ni enam en enti na maka lecture say owias na du sum ti say e osuma moja ni nya adwuma biem grace ni nya adwuma biem aye our covenant no ade say o pray a kira kwan e covenant awrade de be ma wo no set maka seal ni wow ela un say sa nsuan na meka nya difo bia na betima ye sa de betim de awrade nsuan na to so e say o de ho tumi ne ho awode ama omo aye betimi ntwa no omo aye betimi seal na to omo so no ameka say difo ye man e be mi no mi nsape o ka ho edem diga gajo say ebre ye duru hour of covenant say awrade ni uni apama pe covenant e kira kwan obetimi abo mienu a eka ho no so aka ho ana ene me de tekakra o de tell na emom no ugidie kire se ana wo kire enye mi didi o ma men kire wade kase bua ha we sofna o ka mu ze ya hantan ya ma da bi gift e kuraye no de nyam kasa an se gift e o preti ni kuraye no enye common wow enye common na sa gift na nye obia keke na yi wo sa gift nya me nso mfa makwa so fitia na de empanfo a ya duru akire ohun wiase na ready sa gift na mai the prophet hu ade pa e ka di hu a so tu hu ade o no correct me ka hu mu de hu ade sa obia e just why na win say on person be hu ade o hu wiase na sunsun wiase no nye na win so be hu obia o third eye okay but that was under no correct that now also yes sunsun wiase be bia enyoma e fa ho na o spirit na eko je ka da yesu nyina nse wada na ohum na pi na sunsun wiase mo na fa sha fa ho na wakohwe na obede formation na bere wa ato akum okay ni bia okay eni makoye eni makoma ko nsun na wo ati akire meche sanyo mani nyina ano dia ndi se eni obia na betima carry that gift a friend seal of God no o cross an nsun no eje pen foot say ye prophet abandon answer eno nsun no uni apam awurade mu a sentiment nka because a wias na du sum ti o sum na e kwa wiye ndi utwa se unya covenant wow me says su dwama sa da kire blood na twam na grace nso twam he said the year a covenant say awurade ni uni apam a abusanfo eden said the prophet aka no o se awurade eni uni apam a corona be kum ano de waka kire open wo se sei a covenant era you need the grace era asama prophet sa eka eto aso ne se nose mask any sanitizer no ehun hia brane be pe covenant obetimi de wadwen kire afa your telephone number na egu screen so prophet say nose mask no ehun hia sanitizer no ehun hia na emom no covenant era free say esum mom ena aduru wiase enye nose mask ena yehwe yehia covenant onso so wo wadwen kire bi anase wo futu sem bi a obetimi afre your telephone number no ba bi a wo bia no oton safre ni a ye beba na onso afutu sem a wo ma wiase man no ye de ama obi ama ono nso so enya ho nimde prophet what can sem na wabie ya dwuma ko deep ama ye hu ne se ebrewe no
ene ɛwɔ sɛ yɛni da hɔ na ɛwɔ sɛ yɛtimi ɛpepe covenant na bɛɛdɛ ne anya saa covenant no ena meka ndi kan ejina difo a na nyame difo a na utisha na se onze e wo suma capture difo ho no wa hama difo so e wo ti mebusa se bi so difo na ukọ na asori difo na utisha na ase no e den bia na ye de esa bio ye temamu hunu ya ye hwe at time to TV e hwa ana e di ya o because omna publicly influential people now you see them to be a genuine prophet of God. They are not. Because I'm going to show. Say, a buy no my coin. Say, D-phobia, make an asem. A buy the just one man. And they see and be a mechanism. One we are some make count to social media and TV soon. You'll be surprised. Oh, but consider or the same thing. Wow. Yeah. And then Joe, remember that you. A D4 now, Momu home, so me a D4, but then they are not D4. I dare to say, you will swim D4, you have more D4. Then you pay a honey, a cherishing, a promoting, a bonding, a generous. Home Ben or the year, Juma. A binu moja. Yeah. A one man D4 no moja. Ah, baby, no moja. A one man, okay, or didn't say, Bia, a year. In Chato so, and now you should now, flame. Prophet Minchuano, wouldn't prophet be on Moja? Then my dear prophet, I'm in my deep form, Moja. I'm crazy. Oh, you cream. Oh, my Ghana man. Omajidin. Omajidin, pa. Omajidin, pa. Omona make us say, Omo Koswa, you knew so many ready for back. Over to me, Bobby. Because I'm going to show. Is somebody when I'm at the air more. Ko ogbo dia o se ugu na nima ase o sen ni dini bedo apra ko dini wa kokot but the court sem na e say on my difo nyina ntwanhia ye pedo obian pre nyame ne hu de ofri nyame a kamo nka okra no matter the blood they suck prophet bede no hu se prophet we o esum ase difo omunyuma yes omunyuma ba ko pe ela wo enyuma ne bi ni sai on say yo ade bi wo hon ma nyame hon konkon o ma ho kwan se faye dem do that because I know say them potential say me obu on ma because we jantuntu about the jan fita na e dey akwa no enyuma no ne nyuma no e bi wie ya so wie ah because go da hotel enyo but o wie go da hotel na be kono only in prem bi na yede apart from that no o wie adura na dua kono moja oda wada o dey di for na hu mo ti so bebre na o sa adentia say jadi nti o ye na na jo obeku meeting e bia no obo mpa o bo on the 12 apem for 12 na she na sorry ase ye wodi fo a wotimi de apem for 12 odi pa wa gidi o mani mu pa wo ye Ghana man mu oh e say bosem kasemo na me tell say so abani pa difo bi odi ne hu di say okuranya metumi no ye nyina ye nhia no bi improve the wonders fanchiro man no wow na che say ye wodi fo a wodi apem fo ma akoma 12 ahye ne pocket so e wo kuro wi yes e bi kura kum kura e kum nkwala kura ya wo mfofo e bi so di accident ye omo nyoma oh man e bi so do man so ye omo nyoma oh man oba hu nsuo so one ne da wi oni da wi na do ba hu nsuo nim sacrifice e bi mu ye e di buza za di for na t-shirt na ase no e di D4 e capture D4 e nyame D4 na prophet say ye ye no bi be se ye de ye tesum ni mu ye nim ye ni ani sa wo te ho a wo kan wasam sa wo kura bia na wo ka ho me kwabena wiefo enu ntina obeso ko D4 bu a o kan Matthew chapter 7 verse number 7 o se mu bisa mo nhwe na mo mu o ko D4 no bisa urade o bisa urade o hwehwe wan hwehwe na prophet say ye busa urade na se obekire D4 kura de anya se nka be busa ne ye problem en kwa kire enu ntina mo no da bia me mistake say mo pese nyame na be sane ewiem makwa say David but nyame kasa che individual okay but your 7 ways e ready kasa che nipa ene wunim sa 7 ways na mo say ampa nyame ka me 1 aso 2 ye ni 5 let me fan count wow
na say yentie David obo on no be say Awurade be sen wie makwa mafra David o your prophetic bi kwa wo how ya unte voice wani mie ai ba wo be ye e be sisu dwam unless onim there 7 ways Awurade fa so kasa che na ma oni adifo atrofo ni bia nante pen me nya adifo atrofo nante but omo attack me am no mo chia sunsun pam mo presso yes spiritual adenti no no woko onze yeah hanma no me esuma to always be an ade a yeze won say e de nsuma na bobra to always be omo tenase o omo camp ehwe you all basso omo de omo asia ase omo attack to me obi afna all basso they will try to attack you inti sank down die no na me bebre ahia me no mo nhia be fa sa adifo akese spiritual no mo nhia nana omo se obom paitia wo mana ana wo kan se onze spirit you do sunsun fama enye tre ne asem na enye konkon asem e tumi do ba attack na wo no we apprentice na on 3 or 4 ma no twa house so I won sunoma no na opeto oji dem just what dey say ti sofo kese bi no apresa oh yeah omo da bia adichi bia but don't say me no dem ga say edina e da me so na me so keke e be den say me obeti di medical say de bia me ka say ansana obi benyame no mi ama so odin a me ye se me nya so odin wo Awurade ni ma be den se nipa dasani oba wo na ba wiase na say ye occult kingdom Johnny Freemason be de enti prophet ewiye bremu a corona ekunyen wa ma ya te ase se de wanya bi de untimi enye ho hwe eze pintimi eze Awurade ama me kwan je se Awurade na hun se de wanya bi nsu no onkran nsu ano no onye Nyankopɔn ba enti wanya bi eno de wo kan ye deep obi ko ye wa Christopher bibira wo mo enyinya corona ye ka ye odidi ni ye o Christo ni two things okay ye Christo ni anu nche se odidi ni what I say o kwa sorry ye Christo ni but odidi ni ndie wan kasa na wo ye Nyankopɔn ba nti ade a se obuza won se wo ye Nyankopɔn ba ana wo ye Nyankopɔn ba ko ye Nyankopɔn ba de be din se yare be nyawo e be din se ade bi ye san amane atete enguase ebeto abrabo so Satan beto so because omo nko the seal of God no za nswa no be di say Satan be ben no say Ghana ni wiaseman adifo niema bi a omo yenti ama ye gidi asa enko say ama ye nhunu say ye kɔ ana say ye ba na wo nso o kase wo de ufri han be de ne nya gidi wo wo amenchira ade bi because nya gidi wo mi mu a antwa yi I always talk about say omo nim say e believe say Awurade honhom mo so nko ade they know I be abroad even so most of the time omo abrochie no omo fro no mtie o teachings no omo so gu na so Ghana so they know say man of God yi there Awurade honhom so enti say ye ba wo na ase na udi anim emi enya covenant na yare ne bi nkan enye me na mbedi woni ma mo nya covenant wo so usuma Awurade Awurade na wo so kwan ben so na wo so na wo suma Awurade na Awurade ni covenant dia na nya Kristo so na wo so jai ne ko esum bi so obi o hono mo a osuma Awurade but onim se de wo ye bi nye yesi de otwa se ni amen tell ka covenant am ga dem jo e ka se covenant it's not about say de wo ye enyo obi ye de enye but o covenant Awurade ni so no sin wa wo so ye holy ni Sam I'm telling the fact today wow am ga dem jo Kristo sum akontu aye kono eni nyame sum na ye sum no enye kronkron training o me ga training ye ana me ga kronkron ye ba mbese me kira ade bi se enye de wo wani so se onye training ni o ba kon na edanani ti no ho kura se de wo a wo so ye training ni no hey yes am ga ze me am kana kura wo ofidesu jam se Kristo sum is our covenant enye kronkron ye o se de me pe na me Awurade ehumobro ebeton so na me busa o se Moses no nyame di focus ye e ko ba ne se afide nka no ho ka adwam ya o se ahonte ana konkron na akire Yesu hu ne mo na se obetna bone mu na still anyame ehumobro atọ so no eno no soundo bibi kakra mami no eno na dwe ko wie covenant covenant onze obu on ma obi on nenso no krepa mi amika se bia me nenso ya me koko
to adiase o ye ya na me kokwa so na dem pese me catch makada nti eno na ye onen so ana o me ga me kokwa ha me o kokko yes minim sofo bi a obufu a ne bufu kura asori de motimi hwe asom me de me nhwe asum but me de nse ansa me kokko be story na bi o pese o kire se nyame tumi ni ho ele me de ne be prove nyame tumi asori wow and I say okay me nyame dwuma me ye me de nse me no many times say me kokka wachi asembo no okay na many times say me be story de tia na me ade me kire owi ase etum esun tumdie wow so obi kura bayi obi kura susumfin bi na odi yi obi na nipa ba mo se say na nipa na me hwe no to be say and the sudden there me fanche say abana toton sori ho kire wana ama ho kire wana me won kire me on ze bebre ni ka say atoto asori dem na asofu ni presi enko ya asori yeah yisi ga na de show mu correction your offering tithe ni sanwuma na de hwe ni high times ya tonton ni sanwuma na de amo de hwe but one yamia fro ni kuremu e se o se ohun kire even tan ya dem enti womo ene aban no ekose aban no emi asori ntunu no womo mfre rade me nga so mu mfre rade but ade en pese me kire on se de nyame enim no no a oye ne ba no edu dan hia dem kwapo na otwaje no ena me nzo no me nka se sika nya na me nka se yedi nya eye sika yedi but many riska na many ahunyade bebre metabusa question we asofo ne adifo a me ne won adi nkomo na ya na metabusa asembi se eye se yebeto collection ewo ye mobile money so sabire ya yegufie ya yatoto asori mu eye se yebeko so age offering ewo social media obengeze mamga asembi onze nyamduma no is about money okay this era only scar into nyamduma ebianze mba ye interview only scar bit mafaka so nyamia asembi asempa bi na pesa ka che obi a onti nsante ya dia ese ewiase ne oma obi ahun se nyamduma eska ne dia so obi be television okay obi abie kan say radio ni nya de promote nyamia ase okay nti se wenye scar be dey not promote nyamia ase ma wa onti nyamia ase obi nya ate but James what that zika eye kwa obefa so be pesika no ene nyamia okay ena se kwa aso na se ya to aso mi na so fuka de say e dey mobile man for boy nyamduma but ni bia ni but it's our mindset on them no one thing I believe in say the ma one city a because here e say me twa so aba okay enti bia ye sika kwa ye ntwa so aba no eho no omo mfre rade bebre mfre rade ena two it depend soft na do see the command on say enhira yetumi o okay say obenya nyame enhira na yetumi okay wanya enhira mutumi e be dey so be yi enti nye sofu bia na o say o tight na nye sofu bia na say do tight na sofu bia na say do off man sofu bu all ma ya sofu all right ofri nyame or your apprentice in fish o hira yetumi mbam okay yes bibia yetu be dey na wo hunu say sofu e o say me dey me tight man no say depend obi wo ho no me ntwa no obi wo ho okura sofu miensa sofu 9 emu de hene be dey na wo hunu say sofu we na wo say me dey me tight man untimi mfa spiritual fathers 4 3 2 ani ebi wo bisa na sa woni pa kro no woni gidie wo spiritual father ni mo afa amchiro ade e ka spiritual father obi a ohwe hunhun wiase ni sunsun wiase yo sunsun wiase ni babia ahombone ahia yo hunhun wiase babia ebade nso ete okay ena one ufo bi spiritual father e na said say ohwe wanim ni wachima ho 24/7 o kan ko e na dwuma bi be si a so de bi ohwe mu se ade e be si e se mi yifu wanim ho e na dwuma se o de awrade mu bambo e to so okay adwuma na wo ye se e na dwuma se de bi adwuma ye no etumpon okay because adwuma na etumpon na o de tight e de eba ndi se o spiritual father na me was like for be spiritual father that's a minute you can find first one you know ugina u faith any mu kase okay because also some na we hu je all the na fa as spiritual father but spiritual father say one wow yes on so na adwuma say ba kire okwan pa no afa so no ejani pina hini ma anya yaba ha abusuafo me gidi se ensem no bebre na akoso bebre no ate medical culture say subscribe channel we say never pay for to sem every way eye afutu sem
ɛnyɛ tambia na yɛde comedy ɛbɛbrɛw ɛnyɛ tambia na yɛbɛyi wasere sɛ mɛtɔ da bi a ne abrɛw nyame asɛm yɛabrɛw futu sɛm na ade ato ukotodwem enkomo a yɛne prophet atwitwe sɛ wo ho adwenkyere bi a wobɛtumi de wo adwenkyere na fa yɛ telephone number ne so sɛ wo nso so wo story bi ana wo asɛm bi na wo pɛsɛ wo ka ama wiase efemu afutu sɛm a wobɛtumi afrɛ yɛ telephone number no na baabi a wo bia no yɛnso yaba na yɛne waba bɛtwetwe nkomo media ne okonfo colleague the only konfo a many asofo nko a ene collaborate so far wonya dame wonya guy woni niki fi se konfo a me kom yesu ene me wa kan samo yes reverend prophet wa sorry no wa hefa wa Accra La Paz Akwetema asori ni din de say Alive Prayer Ministry Alive Prayer Ministry wow enti so bi wo amanone na opese oba wona ase a o social media handles bi na o telephone number bi abeti media to ja okay ebi wo hwe me organa share so ana se wo abrochi mema my number is 0248452910 0248452910 and 02064744258 02064744258 now all the social media platforms so abandoned Instagram prophet-abandoned prophet odifobia wo ade a wo ye ho ade ka sa na meni obi o yayaresa obi eye sika obi eye akwantu o de ye de mega say me general because all angles like diff juma no obi o yesu juma to obi o yesu juma no very mega say intenti sanko diff o yesu juma don't venture that as a chere say sunsun working all angles e ka sunsun juma obu an nka obi dey ayarsan ko a okura that gift okay onim hwe ne den say o yare no asaw ya da fan so asaw ya obi den so kura gidi okay ni say bon pay ma wa be yi umpumpu be yi but the case obi o sunsun juma say okura yaresa okura ni all angles onim say me je say ma wa be you see okay e bia house in that so je say ma wa be you see minua baby na warrior egu obaba wa bi eji ne kunu efre nsem oba betimi abo ne mpaebo oba betimi abo no e depend oba se obepem akeka na o sa ko plan baby a I mean make us me very scarce no word ti nye obi an me ateni to ye njem kaza say obo on ma oba so be yam wa make us kwa na o men radio na on men radio nso na be kire na de kwa so anya nso ye nya wi a eno on mountain bi those people don't need them wow yeah because them because say o chairman open between do akwa head na wow te nyi nipa bebrebe be bu agu mi so na be ma manyaji and I see na ba be so dia ma me no na je say etwase nipa na oba wo na ase no oye nipa waje awrade adi yes obo on ma onye awrade ni onam wiase na obi agi ni kum to nje so fu yade matene nkama me nko te say o mo ba mo hose de ye mo ba ye ni akonfo am ba pa chairman ya jimi kunu na jimi boy o skapa bo me no ware me o skapa on hweme o skapa mpese o mam bibi za anyo no ba mo ana times no me hwem na mu se o no monye papa me mfi enti wo de ne se wo hia nipa na koma ben awrade that is it and as o men awrade ni me awrade kwa papa so ben awrade a hia sankofo enye obi a o hia bibi fe awrade wa tise bia so fo yade na ma me mfe no bo me wi a me so me awrade na just deceiving the soul in you yeah ha asamo ne ye we de nkwan sampo mo ama ye ready say mo ba be frefre no prophet we very busy to ba no wo free say onye wadwene so be di awrade achi a emeje moa no na nsa anko enkotene wiase ensa anko fa ha ofofro nsa amfre ne say prophet awale ne ba ye no awo nso ho ayeden free say ye nyankopon no odi we ma wa odi di aka nyina eka ho ana prophet nyesa prophecy na sorry no prophet baby wa sorry no on say sudie Accra La Paz Akwetema even for the own kai kwa fa me number na o frame me the location
ebema obi o Kumasi a obede na wo hu Kumasi dem mo air fly bokum fly yeah ohana na mo but say no bezi waka me ba me show mo tafo ohana na first sorry dan okay e want in case of Kumasi a frame a so for bako sa tafo behind the school dan show me che no no ko but Accra de say me ma ba Accra oh Accra asemo ena yetia futusem prophecy nose mask no ehun hia covenant osi ye hia nose mask ye hia sanitizer corona time we prophet na eka enye comfort colleague ye nim ho hwe prophet na eka osi ye hia nose mask brana o ma covenant ne jai nose mask na wo boa na nso kura comfort misro mi she nose mask we nyina efe prophet say brana media misro meshe media misro enti meshe na mo prophet say awiye bere eye covenant ena enipa uhia hwe prophet akiri kwan na onfa ntete mu afutu eni ba ko fotirim wa kire na dwene enya temdedie se okan bibi na wonte ase a onso betim de wadwen kire afa ye telephone number ne so obetimi ede onso so de wonim bia nso afa so mpanyimfo se agro ye de no na de esan ba bi so fo me kɔ honhom me nso me kɔ honhom me ne mama otia no ekɔ akɔye meeting maka kyerɛ sɛ me gusu a me pe corona duro enu nti na ebre yi me gbawura adifuo mu me pe corona duro nyame adom sɔfo abandenden ɔse wo a wanya bie no wo de bra nyame mema ne so ama akwanche na wo a wonya bie no wo titiri nso no eno de ewo ho ana prophet me boa most of times no we onsen ka obeka say bia de ntina fan to public but nye public asa no correct nti opese rally bambon to so na brekwa ebia say yare no nya bibia o frame a e free of charge onye hwe but so frame say opese rally fam so ye bibima wa me charge but cd this media okay oje kesi ana je kesi sesen amount be amount obi je 1000 obi je 2000 obi je 500 oje maminga zemi prophet platform we dey eye krenkre to krankran o eye free ya kire ya dwene obi anyo hwe abegasi prophet me no jemde ye adwuma me de oyo na ye adwuma ntonkuto me ntom bibia other stuff apart from oyo on sra okay me won sra nso nye oyo na nye borges nye me craft free Israel ko free you know say nyem na me ko fa but on say e Jerusalem in Ghana am offer oyo ni free Israel oils are a free Israel am dey say adwuma no boarding e be boarding wow it depended the person dey demand and I'm in charge obi mfa to ntrim say me in charge but for the body onyame fie ba bia say bible class em fan sapan kwa ready but obo on so person dey sapan ba na ready na dey man I'm going to secret omi show we are so for a ordinary person now per se we do some levels be onyame suma a secret and make that power for the ball okay yes obo ma oba for the okasa tia football na obo bia na nya hwe fan me baby am ka say baby ma be duru just see do wow me ba for the pa not even a single diamond come spiritual for the me first into na sansa me feel na me shira dem rather it is a usura for the body a enfrem ko wo ye den me ma ba for the dia bonyam juma and na me oil no so no e be 1200 okay 1200 1000 you see the best to the bonyam juma 200 ni ye dem da ko send it and the abo and I'm most especially more Ghana so 500 cities it so for say prophet Ebane say ye ne a ye de ye below ye ntime ma na and say below me kwa metimi boni pa free if you say me boni pa obu all ma oni covenant oni ensuano je bia we genani ti obu an sana ntimi ye ndie nti a nipa bebre timi chi asofu bebre ba to nya oje no oye nsam si ayere ne nse ogum nsu obesa kan wase nsrane ma wow jo obu all ma oni apam ejani nim no mpo we gya kwa nim se o asase so
Yes. Waboni ni You need to be brave. You are a jack and onim so on the massages. Onim on baby. And your generation actually kwana oba heavy oba. That's me now can no binti as you know. You need to make it for be brave was as usual. A jan onim omo. Oh yes. Say on say obo be wiase wi a owi a jan and na say so be bo be wiase. Onya obo be wiase wi a asa ni nyina gina so. And na me hwemu ache so obo nipa bi no otum se wan cheke kra no de na bonkum pia wo ba. Oh say e wall ma adwumadi a ba be di no wasase so. Ina be kire. Oh na be marade hu. Yes. Nika say wu be tu meka say bosunsun mu. Eh. Wa yira. Yes. Ti wonzo mo sun bosom nyame no mu ni twaka. Bia wasase so. Eh conform na me di o. Nika say o papa nso nya na adwin say obesatira. Abedi ye nyakopon echi. Na wonso o papa wu akọ. Onso nya wa adwin say obesatira. Abedi Yesu echi a. Abedi nyakopon echi a. Na me ko fa nya ko. Ha, Indi no e depend oil no e bia bottle by bottle yeah. Ti bia ne bo. O board my because eja misro e bia music enyisi. Prophet said ye charge that so yi. Na enipa nso esi nkete so obeba. Na obo mpa no na ne problem no answer what ni sika be ma na. Ma me ntra de bi. Koko di for hono ma. Kariwa kuma em the pass of business question. Yeah. Kariwa kuma. Ne kariwa. Okay. Ne kariwa. Me ka se oba mo ho na me ya ade ma o. Na ma enyi ya. Enye me na me nya ade o. Wo. Wow. Obu a onam sofo so me di force ba abrabo obonye abrabo pa. Omo abrabo tenene. Obu a ko di fo bu o man direction so onje. Aje mi kura e be yi. De ma me nya didi. Ye try. De ma me try. We say akuma we na e ba me ho. And so they always talk say, "What Jimmy wants ready." No lim say me wants to bet me aboawa. Just come. Wow. Come in the crame. Say me can make us say me nya asword na me no we gene ni ma. E bed din say comfort awkward malam so bet me me about the metiko say akafo. Obi bebre nam social media difo bia ni o ma hey, nko bi fi chirechi a. Because oni kuafo. Wow. The mom nam social media to platforms no ka sansem no. Omunyai. Omuni she abusa and I read them in town me first akwan so ka kire ejako ebe obia so binim na open na on first message in come say e bread do say Yakopon adwuma man kin rest ofred ejako so ejako ani ni twese oye sofo e bread do say oye nsempa kanya na oye prophet and me nin tamasem say ofre me ana mo bi ba me na asia and me nya onu amu ankasa 101 on say there are more secrets to be revealed. Okay. And because at the back of the camera. Wow. And here me just come. Wow. But ubinim no, they close to him. Omani asun to say, deep will be said, the bread will say. Deep for abandoned. Yes. Bread will say so. And our friends so, sir, into New York, my friends, medical. And then, Fela. Fela Makafu is on my. And I just a friend. Ah, Fela. Mon can join say, we no man asun to say, Oman pipe community. Hey. God, the name come ever. And yet, Oman now. I didn't name Kwamuba. Okay. Because say, Omumina. The Muan said, I made a whole empire, never be in the music when it fell out in accident. Mamma can just Mamma assume instant fellow. Eh, any pebby and Ashisa, Adiana Nasa. Open getting them to public. But the big mark card to be banned, no being on Casa Missy. Oh, mother, Solie. Now, some abo. What does one answer, oh, mother, blah, what does Solini as it will be woo? Prophet abandoning what took you? Hey, fella, Mimi Abano. Mim pesa me bawe yasi. Miss Reo. Mummy prophet abandoning. Actually, crying. And yes, sir, medical. Senior man, with ribet. Anyway, we a you, ya 12 ya de sorry do median so. Ejako, we ye sofo, and ye no nam. Me pa chow. Bra, na be ye nyamidwuma.
prophet say wo ye odifo me de me mpese metie de ni peka me cameraman e kan sem bi bata no de hia me de ne say bra ne be ye onyame dwuma enye saa medical ene fela prophet abandon say ewu damoso owu kese e damoso yem pese ye bete saa sem we biem ena yem pese ye ni behunu because enchey ena odupon kese a owo ye industry ni mu etutuye midin no eye okonfo colleague prophet ye sorry o last word and send back community bia between the eje kwan so we hwe me ba bia hwe bia ade ba ko pe na metina ka da chero bebre nam online to online ka se Yesu die no openga se ma me ahwe me nua ba ma me papa wofa e atrosen omunya hu han e mo bi ndada enka ntro se Yesu o e janu so o na hu konkon so ye adwuma se bitima ka chero an se hwehwe Yesu e chapa ya pray nyame tum nyame bambo na amanye bi ba osase Yesu a wanye yaba kai se ewiase adusum eni han mu bi tade obeboa wa abrabom se nyame bambo nyame tum yakopon nyokase onyankopon onye okese mesa ebom nkaye biem se medical ene fela prophet abandon eneka enye comfort colleague eneka osi uwu edamso ejako prophet abandon se ofre edaso enye me na meka subscribe to this channel Midiane or comfort colleague the digital comfort ko YouTube search comfort colleague vlog colleague no COLLEGE sani ayo college eni ayo colleague na the vlog no aso VLOG vlog sana espere no fa comments ene wadwenkyere efa your telephone number na egu screen ne so no onso so o futu sembi asembi kyere wadwene sa wo yadwumaku wo pese ye bo adwuma bi ho dawuro da bi biara wo betimi aba ye fidie yi so na ye ne wo atwetwen komo e de atoho amawiase man nyina ate wonka ene prophet akansem osi no smarks ehun hia ebio ejako wo ye prophet fela medical madana mo so nya sa mu bi mu erade nhyiraw say subscribe to this channel nyamenya okase Midiane Okonfo colleague yakramo Then so wo Ghana, all the African countries, Nigeria, baby biara wo na opesa wo shipo niema na ye wadwendwene so watoka bisifi na opesa wo shipo na nso unya daje unya time anase wo shipping company no emfa wo niema ne kontem bomadia na fa wo phone no ene de nimdi adoso o entifa phone no ko Play Store na download o ShipGo. Wow, ShipGo for ba fa wo niema no e de akọ ashipo baby biara ode car no ana wade no echo wode be kwa ma. In fact ShipGo charges no so eda form na niji sama wo mni se baby a woniama na dru baby a echo ShipGo ubetimi attracki wo mo ama wahunu sade akwakosie bia enya afi na meniama ne wei ShipGo abama sabie buru sabie nyado yeni akonfo nso ye hu toye. Download ShipGo on your phone na omefa oniama no enkoma. ShipGo yedamase.